Kadong nun ay khanziin kalungan na valta na hi. Ken ama hi banga kilungsida aman hitia ay moodal ha zinga. Beng klak khat to aking ay zing chu kathanga tom tan tan zing in hi. Chupanin lubna akalumin manggu ho kiminasa. Lungsid na ana umlaw hile nang kangay na zong umlaw ding. Lungsid hi umlaw hile sit leya na pul ka daw zong hi umponte. Tila ka ngay laitain, kaloy pa Kelvin minlal ahungin ahi. Chu naman kaza lalboy, ipiti na hi za hitila chu nangaya lumlum na hi 18 kenzong aza minlal. Hitila hi kuisim mong ham kahin khuto akito ovale katile aman kaza kaisi mahize manggu hokip kasa sa ahize ati chun kakindot jingin ahi. Kenjong iti ya hibang lagil hi na sim do theham na hin siplo na thusim nei cpo lungsit ten katin kazoli na hile lungthim na tay na hin khutu sim hin seita na hi kumsang nile kumsagi kumchua hitai hichalai chun kakhuwa Assam Rifle ho skula kanakaizin class 9 kana simi na hi loi lapai cheng to num ta zalen hin khu kan man lai ta hin lungsit hin khu lama humit ha pan til kan hin imu mu hoi akisa alai pha de ei ma ching pe na ikigel lai ta inui pa sa nga ching zole le khathim zoa kan ikigel lai ta pha chu ane hi hiti chun hin khu num tein kan mangin a hi nikhat in sunga vachakap na ding gophal ka kisim penin kapin hei cha le kong akipuin kaza minlal ina ano minlang anapon hi o kay na emission feeding sumhola chiding kahi atin apot ta nahi kapi po nungin ka inova kaloy phabe bahung valu dun ai dan danin cha ka ki omun nunga thu ka seita ve chun kaloy pan kaza ahi hi e tu jing ka chun Nepali numai khat kamun ahoi dan chu khat be in zolute ahin tin chun khat pa na le to anin Nepali nupi khat to na hin mu hin ata tu chanin Nepali nunga ahoi khalawa ati na hile adon bunin ahung thung tha hi je mudo ala chun nangol pi ding a hi ativin anui jun keiwang chu ima seilovin ama ho ki hobo ka ngai jin hi kapi ahung lunin sumalo do kham kham chun admission ai bolpin school ai hin keisa ta nei kapin jingka maten e hin thovin kaza boy thovin tuni le school kaipan tading uwa na uniform le na le khabu ho kisu tu in lang hitang atin chuin ka ki thovin ka kisu thengin a hi kenjong ka le khabu ho ka kisu tu in ni kho masani hi je chun maten ka ki gong ta nei school ka lung tawin assembly ka hin bol tawin a hi chuta chun ka koma ding nunga ho melvet nan ko ke hetapoi chuta chun numai phaweb line in ahungun a hile ala uwa nunga kha chu ka vet nom wal ta na hi ai ho zat mi melwang apupoi Nepali numai a hi chu ka hepan tan kaloi hon a sei nu chu a hi ding ka ging mo ta na hi alam zo dan aki heidan aki vondan chu ka ve jing ta na hi ama wang ke ho sanga junior a hin class 8 simin a hi chupanin amin het nomna kanei kitai classroom kalhunin kaloi te ni koma assembly pena Nepali numai chu namu em ahoi dan chu eimi numai hoto te the hi poi kati na hile amanin jong kaza akisei sei nu chu hichula atilhonin kenjong hungai so lovin azal hona kaya dinga izol de hi je na hin zol do thonle na dei na chopi ilhon nange katin kathula ata nei chuin break pe din kaloi pa jong numai nu classroom agalu jengin akoma aminaga tong ta nei chuin kaloi pa na za sister namin ka het theidem tinaga tong ta nei numai nun jong mi pha a hi ji chun asilama gelovin lungtheng selin ale don bunin aza kamin joti a hi je atin ki paten kaloi te ni jong ka koma ahung lonin amin zoti hi je ahung tilon ni nei
kalekha simsangin zoti kalungsi na ahung thu zotan chomlovin lungsi na kulsunga kahung valut khatani nitinin kalungsi na kibeta nahi imumo tomon kahungum tan kati chunga golhid umbangin kaninga kitalin kakikhut tan hi chupanin zoti koma lungdingin letter khat kaziin itin kasaitai zoti nagin chat phalo le nakigial na to banglova nakoma lungsi na thu kahin sei hi nei hethim masadin kahung tawe zoti ni khumasanya na mel kamu apanin silungko a imzo hoi hello nang lungsi na kahin nei doin tuni na koma lungsi na thu kahin seije lungsi in chile na min khan lovin kalungsi de hi nei san pi dingin kahung tawe ka kitabat sana hichile kha mai meijin ima ka sei nom pon to monai ki holim ding na de theile ki motu hite ong tin ka ziin kaloi pa ka pi sa ta nei zoti hindan le achon dan gu thimin ka vevizingin a hile kamu do chu ama chu mi phale mi kitu ma hi ding ka ta sane lekha zonga thimin a class of a topper a hi jing ta ne hi koi madang to akiwa pon aloi mi ni to bo akiwa jingin a hi ama wang mi pha mi khala lo a hi aloi te ni wang a khala in azole zoti hin khu kisan a hin puisir kha hlon ding ham tin agu in kanalung khampe jingin a hi zadang mi a hi ji chun phata ka ki ngai to zile lungsit ka chan kha chu ka ki oi mo ji nei ken i chanin lungsit zongleng kapin ai phat sa pi loading ka hen lungim nan hin kho kamang jinge chule zoti ka dei cha da ka hel chu school sunga ki thangtan a hello koi ma am ta po nei ama nu zong aja chal he jengin hiti chun thu a ki thangin a hi le kapi ko mathung tai school ki khanin in lam ka zonin ka von ka ki khelin ka gedu ka semin a hi le kapi ahungin ka za seita minlal in sunga khat bei hung ta dio ahung tin zoti kalung sin hi kanun a he do he tan te tin ka ging mo ta nei ki phalam te in kapi ko ma ka chi nei keima hin khu nupsa na ding izat ka hol wangin kania wapanin kapi tu sei ho nelding zui loading ka nom pon apha hile asi hile kapin bolin ati chan ka bolin bol hin ati ho chu kanup na lampi zong le ka bol ji po nei ain la zoti thua hi kapin ipi a hin sei ta dem tin kalung agim the jenge in sung kalunin kapin ka za minlal ven nanule na pa umlowa pana tu chan hin o sangin jong ka hin ho hapon nako ba thasit na ding ima jong ka sei khapoi ke pata hin khu iman diu bo ka deijin nangin jong na pi ke hi hitia nei hin su lung nu moding jong kana ta san poi a hin tun wang ipi ka ti ding hitam na thu ka za ho hi zadang no mai kamu si da ka sei jong a hi poi dong mane nei ta jong le na kham po nge a hin ei mi zat mi mama ikilhan le nupni hi han dani hi jong le thu le la sei khandan anomin tun nangin zoti hu lungse le jong le chun abuina ding tampi awme tun paten ki gel phan azole in sung boina ding hin sim do khan na te ati chun kapi thu sei chu di ka sale jengin a hin la lungse na kulsunga walur kha ka hi ta zin bailam ta po do thei chu ka hi ta poi zoti ka lungse le wangin kapi lung hi mo sa ding ka gel le ha sa ka sakit ta nei chupanin ka ki gelin zoti hi ama sapenin loile paijin ki vo pileng thiljo si hi aphalamin hum ki heitan te katin akoma lungsi na tu ima sei betalovin loile pai bangin akoma ka ga umji ta nei nikha dukana thil chuwa ka chi penin lampia zoti to ka kituin kaza hlon acha gelin keichu pasal japtin ka ga akovin zoti ka ga ti laman jong hai bro a hintin kenjong aza hungo hotela cha don khom ta tadi hite katina dasa san kapuilu ta nahi keini zong kong ke holim lon tan zoti tulai nup na sa sa hinam tin kadongin a hile anu me tiding a hijenge bro tinahin seizin henge idam photle anu me tiding a hije
a hi le ibola school kai ting le thibbe bua umji na hi mo tin kadongin a hi le zotin jong seiding lo chu amonga kai hi mi thip kam thip mong ka hi je seiding kho ta le ka seiji bo a hin adangin ka ham be ji poi tin a sei ta na hi chuta chun ken jong thu khat ka hin dong no me masanga letter ka hin tho chu na sim lo ham nuble dana hi jong le imana hin sei hi be jingin tin ka seijin a hi le bro ga gel tungo nang ku ki hiza kei nepali ki hiza tu lai mi ho chi le na ma ki khan la ya ai ni ki ngai jong le in sung mi te anup lo le ikilung si na lon kana le le so na ke chai beb ding a hi gui lung di loading ka val le ai ni gan theina ding be ba hi ja ima ka hin sei lo hi tai akilit sa e tin wang nei gel hi bein tin a hung ataw ta na hi chupanin ken jong ka he them su ke ye ipi hi le loi la gol u cha banga wang ki heimil po hi te ong tin ka seijin a hi le henge bro tu nya pana kapin pi ka ubanga ka gel ding na hi tai ha sa ni hi hen nupsa ni hi jong le ki gel do jing hi te o a hin ti in ken jong nang ma phat sa na lam lama ium hlon ding hi tan te katin kei ma gel dana chu ama sa penin u cha bangin ki le ke ngai ki lungsi chu chung pathenin kei din alampi hingung nan te kati a hi u cha nau cha banga ka hung ki vom zolhon thla phabe ahung che tan tun wang chung pathenin ke ya din zoti ka lungsi na aphalamin hingong tan te kati laijin November thla nikhat in sunga kana pe din kanaute khat hungin ka za uminlal ko zoti na ko ve ahung ti na hi le kenjong anung ka zui pejin khopa ma ka ki motu lon tai chun kenjong zoti za achun ka seita ne hi zoti ipi thu hitam ipi seinom na nei ham tin ka dongin a hi le bro tunia panin heu tin na ko vinge aji chu nangin na naw bangin nei gelin nei lungsit mong e a hin la lungsit hin khu ka hin man khom pi theilo hi nei ngai damo kei kada hi pon izali enamin aphal lo zo a hi tin a seijin a hi kenjong zoti ibola tununga hi chi ho chu na sei ham tilsu ho hi kisan thim mai hlonding hitante kenjong ka hin lungsit ja na ko ma lungsit na kamcheng kana hla kha a hi tin ka seijin a hi le zoti in jong heu leisit chung hi deikip lal na leisit hi lo hi le tunia ko na nom ta hin khu iman khom ding a hitan leisit nang wang na nei na go chunga koilung thleiding ham atin a hlisu ta na hi chupanin kenjong naw chuti hi in pathin lungdei lam hi le i hin khu dinglon aman hin gel nan te tin ka thamonin aman jong henge heu pathin lungleina ichan hlon na dingin tauna mang hite atin pathinin silung a hin heya keinin lungtu mol so theilon na dingin tauna kamang hlon ta na hi chuin zotin kaza heu ilungtup hlon agui hlon le aphan izam tia ki khan na kol ni aso te dit theile chung pathinin aphat sa lo hin te tin la khom hitin khat chunga khala se po hite ong atin kapona walin kamil hian na pon man ta ni ol ha hung lung tan ama ho zong agam lang uwa chi te dinga om phadun lunghal na nei bomin hi chupanin ainu wa khulai lengin ka che jingin zoti mo gu do thodingin ka ngai to ta ni hi ahin la aman heu chung pathin phatsa lo chu bol lovin a phai nanga dia ai se mahi le leise kolmang lampia uming ting kumsang som gawai tham jong leng nikhal le pathinin nangkom ai hin nung hlut tho tho ding a hinai ati ji chun kamo thim ta na hi achi ding ni win thisu pumin gari koma ka ke vai hla hlanin hichini chun kapi le kanu jong a thisu lewin chuna chi ding konin landline number khat ai pin ka za hichi number a hin ki hoji hite atin achi ta ve na hi nise tabong le sepe ho landline in ka ki hoji lonin a hi damle dam lo thu ka ki dong to lonin school kai khom lai thu ka sei lonin ka nui nui jing lonin a hi a hin la thakha jovin a landline number ai pi chu achi tapoi
iti ka kul wangin a chi tapon gen thei te in apul ka dovin kamau mau jeng ta hi kum khat hong wal kit tai a hi wangin kamil di ipon hi kum sang ni le kum som le thum kum chun kalung an mun mo phanin ka hin khoman chu kapi na mule apu na ji in dilhi muna children home a ka ute ko ma gom ding in ei sol ta nei chu in ken jong dilhi tolpi zonin hui kongin ka lengin ka kieng phangin dilhi tolpi ka chun lut ta nei chu in airport a ka u in ei hung lam to din aum na mun ka zon hlan ta nei nikhat ka mun mo wal ji in ka u pa phone ka thu min facebook ka lut ta nei chu in mi ho profile pictures ka velelen chu in search bara zoti tin ka holin a hi le kamuta nei ka ki friend lon lo ji chun a pen in friend request ka thot pejin so lovin a hin accept pejin a man jong chu in inbox a hi zoti tia ka ga thot chun a man jong a hin reply in chun ken jong zoti ipina bol ji hitam tu lai tin ka dong jing in a hi le heu pune kom nakpura theology ka simpe lai ta hi je nang la huya na uma ipina bol ji ham tin a hin dongin ken jong tun ke dilia ka ute ni koma ka ume ima wang ka bol poi ina ka chim wal pa na bo ka hung pot do hi je tin ka seizin a hi chuin zo tin jong heu ke ho ko ma khat be be hungo ka hin mu no me a hin titan ken jong ka ute ni ko ma ko ji in ka pot do the hi pathin phat sa hi le ni khu khale ki ki mutu nan te ting ka sei ta na hi hiti chun facebook in ka ki housing lon ta na hi chule ama jong bible simahin pathin tu lam jing in aki mangchan dilhia kom sungin jong nepal ga ma chapang hola pathin tu asei ji ho jong ka ei sei pi na hi chule wangsi dum ta apa athi chungin jong kalhamunin ka zo chanin pathin thulamin ka kitil kho tu jinglonin ai ahin kumlhun lamin dilhi dalhan kom na manipur zonin ka kile kitai kumsang ni le kumsom le li kum nikhat sepei ho kem langa tui khaijin kachi penin duty post atopan ehin covid na hi le ka koma nanga dinga post a hin thodu hi atin ka hongdo in hi le nepali ho zat pun ngong ole detar khat ka mun hi a cover chu ka ve na hi le from zoti tin akiz in kasim tai heu neilung sit masanga kalung sit na hitai nei het masanga ka het na hitai isei bangin ei ni lungtum hi chung pathin phat sa lo hitan te khat chunga khat lasi po hi te kei mela na chin jing dingin hi chi thil pi niau cha hi ka hin thone pathin lung sit in ji la cha ka nei tai ati na hi le anui le aka ka tho ta nei lunghal ta in ko umin zoti ka lung sit wal jin ka hin khu a boilon hi chi ja chu hi chi la hi ka hin sim a hi tin ka kom asei ta nei kelvin milnal in a hin khu thu sim asei chu ngai ka sa to kapun to hi le keima thu chu ima hi lo dan ka hedo ta nei kelvin milnal lin asim lungse na anom lo hi le ti a hin sim lo na hi chan chu hi tai ngai zo se chunga ki pa thu ken se je thu sim ban na nga ki taw hi te